Dobro jutro. Redo sem spala, sem čist zalimana. Cute. Gremo lauf. 5-kilometrski tek je končan, stuširana sem, naredila sem še nekaj stvari do konca namele, gorila, kakor sem lahko, zdaj pa je cajt za hrano, zajtrk, po enih. Tako da bom naredila jajca, pa verjetno kak sendvič, ker je tako ful stvari. Pol je pa plan, malo bom montirala ta question and answer, ki, če ga še niste gledali, je že na YouTubeu. In pol gremo v, kako se reče, vrt od grad z ful velikim vrtom je. Tako da gremo to pogledati in ja, chilling. Let's go, Biz. Aldi. Like this is the walnut bread. This is good. Oh, okay. This is also good. I think we have something like this, Yeah, but I don't know. I never This noticed. is probably my favorite here. Yeah. Than this. Oh, fancy vanilla. Yeah, cool. Hot. Hot. Te špagete bi sigurno prepolovila. This look cool, yeah. Oh, moj makeup station. Woohoo! Dobro jutro, danes je četrtek, moj predzadnji dan tukaj in glih sem malo za YouTube nekaj delala, zdaj se bom pa spravila za brunch. Lase sem si že naredila, sem na hitro make-up in gremo. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Grede za vstopnice so drugače 6 evrov, da priješ tu not. In ker je Valentinov teden, če si daš ljubčka, dobiš zastonj, to ja. Ja, ljubčka smo si dala, ano. Easy on our tiptoes, Mora biti ful lepo v spomladi oziroma poleti. So cute. beyond gravel, beyond all. Film. Castles out of sight. This is like a water fountain. This is so magical. What? Oh wow.
jako gospodar prstanov ali pa Hobbit. There's a... Oh! What is this? Imagine like this. Surprise! There's so much. And like this is like Louis V the 14th was the king of the sun. King of the Sun? Kralj sonca. Push. And the sun in the ceiling. Kje pa voda po moje poletje oziroma spomladi? Sun in the ceiling? Sonce. Oh, yeah. What is going on here? Oh. To mora biti koliko voda teče. Beautiful. Štorklja. Štorklja. Oh, it's like, oh, I thought it was not real. I thought it was like, These what? guys bring the baby. Yeah. Oh, da. Tukaj imajo shranjene rastline po zimi. Pol jih pa dajo ven. Nice. Undercover agents of the other, beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Mošeja. Tako da smo v filmu Aladdin, ha? Epic. Tukaj je pa vrt češenj, tako da spomladi bo to vse tako lepo in zacvetelo. Bo treba priti nazaj. Ok, zadnjič smo v Hofru, mislim, da kupila te pop-tarce, še nikoli nisem jedla pop-tarcev, tako da te so ponavadi taki, mislim, ne vem, če je to glih klasika, ampak ja, te bom prvo provala, mogoče pol jutri te. Daš jih v toaster, tukaj sta dva net. Ok, mislim, da je to. Zgleda malo vroče, tako da bom počakala, da se ohladi. Taste test. Mogoče sem jih malo preveč odpekla. Ta sredina je dobra. To je tako nek keks, Albert keks, na čokolado. In ne vem, kaj je to norko. Ok, čas za IKEA. Red Bull of choice. Acai. Anyways, bom provala zdaj ta acai. Like. Tako malo je kislo, pa malo sladko, tako. Mimogrede, moj let je odpovedan in ker imajo proteste in ne vem kaj še vse, tako da ne vem, kako bom domov prišla. Ne bi bil problem, če ne moj deda imel rojstni dan v soboto, 80 let, tako da... Ja, ne vem, poklicati moramo pol, ker na internetu se ne da najti opcij drugih, da bi lahko pravice domov prišla. Zdaj gremo pa v Ikeo malo na par stvari vzeti pa malo gledati okolo. Ok, tam, kad smo šla, tukaj je pa benzin dražji. Ne vem, koliko je ne vidim, ampak zadnji verjetno nekaj piše. Ok, nič ne vidim. V glavnem dražje je, whatever. Mjau. It's a mjau. It's a mjau. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there. I like these pots too. They go well with this dark kitchen, I think. What the fuck? Te blazine so ogromne. Ja, to bi jaz smela, da bi bila samo omara, mislim soba omara, walk-in closet, kakorkoli. Lahko še vidiš stvari, kaj imaš, da ne pozabiš.
Pa imaš kar odprto vse in skozi vidiš, oh my god, goals. Ok, za večerjo bom jedla burgerje in hotdoge, tako da to je grocery haul. Tukaj so te bunci s sezamom, pa za hotdog. Potem smo te murke vzela, ko so, mislim, da so pač navadne, samo da so zrezane, pol te hotdoge, to jaz ponavadi ne, pač nisem še kdaj jedla, v kozarcu in pol ocvrta čebula, kečap, majoneza, ker bomo sama zmešala, pa zjem, in cheddar za, mislim, da je to cheddar za burgerje, pa rdeča čebula, to bom malo upražila. Tukaj je wagyu burger, ja. Pa okrogla slanina za burgerje, a ja, pa ta sladoled je kuki in jajčni liker. To sploh nisem vedela, da obstaja, pa je dober. Bomo videli. Let's go! Ooh, it's soft. Creamy. Čas je za Lego. Pa ene bombone bom, pa te bom provala salted caramel, pa pivo, pa en film. So cute. Torej, update glede mojega leta. V petek zvečer ga imam, v soboto zjutraj ob 9. Ob enih imamo pa praznanje od dedova. Tako da to bo tak na knap, na minute, ampak boljš, pa da zamudim. Evo, dobro jutro z milijon kruha in krapi. Nemci so ful ponosni na svoj kruh in ful je najboljši in tak naprej, tak da bomo danes probali. Nekaj sem ga že probala, ampak ta je prav iz pekarne. Let's go. Zdaj pa, tu imamo nekaj sadja. Tu imamo polno stvari, tako da gremo pripraviti zajtrk. Nom nom. Juicy. Nomi. To je tako dobro.
no sleep. My veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you. Oh no, gužva je. I've been wondering how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you. Without you. New face, same old good anxiety. Where's your irony? Just smile wide, 'cause I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave this city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you. Oh, without you. Zdaj me pogodca pobere, ker sem se zmenila, da me pride iskat, ker se mi mudi. Ker moram na primer, jaz sem na nobenih deda 80 let in dela v sluh. Ok, jaz sem v Ljubljani, na hitro sem zmetala stvari ven, ker ne rabim in dala par stvari nazaj v kovček. Čole sem si zamenjala in naličena sem, tako da nema si kaj zlasam in naredila, ko dom pridem, bom videla. Bilo je stresno, ker sem skoraj zamudila letalo, ker je bila taka gužva tam za security check in en pred mano je isto bil, on je še premel letalo 10 minut prej in mogla sem se urivati skozi ljudi, ker če ne bi pač 100% zamudila. Tako da, ja, sem vesela, da sem doma. Na letalu sem editala za story videe, ampak bom mogla doma na laptopu še dokončati, preden da grem. Dokler nisem bila na letalu, sem bila tako pod stresom, da sploh nisem mogla razmišljati o ničemer pol na letalu. So mi pa malo solzice potočile, ker pač, ja, 2 tedna smo zdaj bila skupaj in sem žalostna, ok. Ampak sem vesela. Bodi hvaležen, da imaš nekaj, kar naredi v bistvu fakt v angliščini je ful boljše. I'm happy and grateful to have something that makes goodbyes so hard. Da imaš nekaj tako dobrega, da je težko reči adijo oziroma se posloviti. Tako da moraš biti hvaležen, ker če se enostavno posloviti, pol ti je vse. Ok, gremo, zakaj je v slovenščini vse tako cringe? Kaki želebodec ti. Ok, nobena mačka me nima žrala. Ris, Mika, pač ti. Miki, me že poznaš. Poznaš ti mene, reči, te bom spoznala hitro. Ljubčka, delaj kameri, pokaži Ljubčka, da me imaš rada, da me nisi pozabila. Deli se. Nekaj da upadlo. Deli se, da me imaš rada. Mikale. Kaj je ti java, že sem da vzrušila. Kaži to usta. Taka bušečka, buši, kaži. Sem zaspana, oka mi trza. Prišla sem nobenih domov, sem se spreoblekla. Miko pozdravila, ampak ni bila nekaj zainteresirana. Se bo že spet navadila na mene, a ne? In zdaj sem tu na praznovanje, smo se glih najedli, toliko sem pojedla, ker nisem jedla sploh še danes, od 6 zjutraj, ura zdaj 3 ali koliko. Ampak zdaj moram zmontirati video za story, ker na telefonu sem, pač na letalu sem montirala, pa na telefonu jaz ne morem montirati, tako da
Imam laptop zdrav. O, tu je moja torbica. Jaz sem jo pa iskala, pa ne sam torbico, tudi uhane imam net. Ja, pa poglej ti moje uhane, pa verižico. Make-up sem si že zjutraj tam naredila, tako da nisem zdaj nič popravljala niti. V redu je. Poglejte, kak razgled imamo iz turistične kmetije. Zdaj pa gremo verjetno se obleči v česne, ker ne vem, sem vam povedala to zgodbo. Mogoče ne, bom še povedala. Torej, moj deda nekaj na internetu prebral, da če si daš klobuh česen v uho, da ti po zdravju uhu bolj slišiš in pol se mu je zataknil česen v uhi. In zdravnica mu ni mogla ven dobiti in je mogla iti v Mariboru bolnico na urgencu, oziroma da so mu zrezali. In od takrat se malo norca delamo iz njega, ampak se on se zna pohecati. In bomo danes oblečeni v česne, zato da ga malo zabavamo. Gremo. Ok. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won. Ti imaš glavna biti. Evo, doma me že 2 tedna nov telefon čaka, to je Galaxy S32. Se vidite, S23 Ultra. Se ga bom odprla. Kaj pa sem narobe naredila? No, ok, telefon nov imam. Ki imam, daj mi škarje. Če ne gre takle pa. Mika, nikoli nisi tam kozarce vohala. Ko je toliko, nisem navajena. Aja, to je papir čez. Sinar, kak je velik. Pozabila sem folijo pa movitek. To je to, ali kaj? A ja, tu nimaš zravno stvari, ja? Samo To je tako iPhone. podatkovni kabel. A ja, to pa je? Ok, dobro, se to... Ta igla, A ja, je kabel, je še ko črn boš celo. rabila. CC je, Igla. fajn. Ja, ja, ja. Črni. In kak? V telefonu sploh imaš palčko. Na klik. A ja, to je fajn, ja. Ja, samo z Miko si neš mogla kaj. Risala. Ok, naslednji dan smo šle sestrično smučati in jaz sem imela nov telefon, vse sem posnela, bla, bla, bla. In pol sem po pomoti se zbrisala in sem bila tako žalostna, še zdaj ne morem preboleti tega, ker je bil tak lep dan. Ampak žal, tako je, moram se sprijazniti, moram biti bolj pazljiva ali pa si narediti nek backup. Ampak ja, res je bil lep dan, smučale smo, jaz sem še vmes streamala, zato imam sploh
par posnetkov iz streama, ampak ja, ni taka kvaliteta, kot bi bila. V bistvu smo imeli celodnevno karto in smo si tako easy vzeli, smo šli vsaki 2 vožnji malo na pauzo, enkrat na pivo pa sendvič, enkrat na kavo. Pol sem še vmes streamala in pol, ko smo bile konc, smo šle še na malco, na pico. In ja, lep dan je bil. Naslednjič, ko se grem smučat, mislim, da bo marca zadnjič, bom pa kaj več posnela, dejansko s telefonom. Missing someone